Pen Kyndit sa ka Ivory Coast da ka ba penlimno ya ka France da arla wekol. Kad ba ka Spain ka iakhaid no bat ka Irag da Mexico. Ha shuabat stang ka World Cup mentau snam hajar pohon riu. Ka France klam mat no pat ya ka jing syarem hakhmat ka Ivory Coast. Ha ka ne ka jing lekai perlok kum ka warm up na ka menta ka World Cup. Watlah haki lais pa andrupsan sengi kata kamut sistem pura baka France kamat ya kejing syarem hakano kano kari kata hadin balakudno ka UEFA Nation League. Henry ka ba Kyndit menta ya ka France kada syuam stang ka World Cup menta snem arjar pun riu haka bakla limno pat hakhmat Ivory Coast karin Afrika. Kum taru ke Ivory Coast kala join lang harkat ki weipat kiri na Afrika ban penlim ya ke France. Namar house name hajar ke Senegal kala penlim no ya ke France tawai landot ko. House name hajar Kyndit ke Nigeria kala penlim no ya ke France da arla wekol. House name hajar Khubor ke South Africa kala penlim no ya ke France da arla wekol. House name hajar arpuar ka Tunisia klapen liem ka France da weilan notko. Mentaus name hajar arpuhn riu sak Ivory Coast klapen limno ka France da arla weko. Warla de ka France ka batep kol ningkong haka menit ka South San lingbau Cherki. Henry ka Ivory Coast klapen kaidno haka menit ka San Pulai. Lingbau Kuelado ya kepala sis dau Pepe. Bat haka menit ke ba prapsau Ivory Coast klayo sach kol lingbau dialo ya kepala sis da Kuelado. Haka ba Kuelado udairu shipara bat udesrido welekai na ka France. Kad ba Kuelado welekai na ka kari Ivory Coast. Kad ba udesrido udang pekai na ba Shongben. Kad ba Kuelado udang tep kol bat asis na ka Ivory Coast. Kum ta ka jing syarem no jong ka France hakhmat ka Ivory Coast hakane ka jing lekai perlok bar ka jing iakhaid no jong ka Spain bar ka Irag hakane ka jing lekai perlok ne kemit minta pat haka FIFA ranking la kubiang ka Argentina sya kerdan ka paningko ka Spain kelahir sya kerdan ka baar bar ka France kelahir sya kerdan ka balai kublai sibun.